Mfowethu, angibuke kakhulu ngiyalibuka onke ema-medias la khona la iqiniso lelo lolukhuluma ukuthi sesidonsile kumbe kwekucala asicale ngekhutalwandle ukuthi since not space sihambe size sifike la enze sifike ngekuthula and-ke siyathembisa ukuthi kule sport sethu lesikiso seNgonyama Cup intintile siyawuchubeka kanjalo sihloniphele igama lesi Ingonyama thina-ke siyathi aligner nevision yalo live ukuthi siphakamise lapho sibambe ngakhona kuhambisane nemigomo welive nenqubo yelive since not space iqiniso sithonisile Young Buffaloes sowushilo kuyona star player ukuthi ine experience kangakanani kufika kubo finally ngisho ukuthi mina akungifake kangako lokho lengikwadi kwami ukuthi culture kaNsizini not space once kwaba nenkomishi embi kwethu siba ingodi simake sure ukuthi asiyiphunyule kuloko nje sathitshela kona enivole ikmandate yeclub yema sponsors ya director nema supporters eclub asithi ever since kwaqala kudonswa nje kudonswa lenkomishi le savele sathitshela ukuthi sekushoda yona ekhabetheni and uma ngabe sesiyibona seyidvudane angeke siyekele because kuyaba likhuni ukuthi siyitfole ngalenye ilanga uma ubuka ukuthi iclub ever since icale idlala ema games noma ngabe ngiphi tournament vele iyalwa sikubusiness sifuna sikonke lokuba khona sikhona ukusonza takithi kusenesikhathi because isikhathi siyaphela asibethembise abantu netilde tinzaba sithembise ndangibuda lenye ilanga ukuthi wawuthini mawuthi nakuvele sekwendekile asinithembise ukuthi mhla ka-19 siyakusem final sitasiva isikhathi nelanga nenzalo sodlala khona siyenga lapho siyakufinal masifika kufinal angeke siphethe sesula tinyembethe siyawuphetha sesisula tinyembethe tenjabulo bese sekubalanga lapho khona sawushutha sithombe nalomdze welive siyabethembisa abantu ukuthi hlawushone minister uphuma nesikhuni isivutha kule nvole bese ikhanuka besilambele siyabathi bomnanzi bayo ensekushoda yona angikude okuningi ngakhuluma mina kethu ngisho nje ukuthi simele lilanga akukho lolawubaleka agcina ngabanjwa kodwa impunga ehlathi kule nvole Young Buffaloes siyayihlonipha and lokujabulisa kakhulu kusakhulunywa nangemsindo ngokuthi asikase thine saba nemsindo Young Buffaloes mazidlala siyahloniphana I think we understand ongithula ama clubs understand ukuthi ama emotions a 90 minutes lawo namanje hezeze bashilo abantu babengosi ukuthi bacela umsindo ube mncane siyacela kuma supporters ikakhulu mina ngiyacela kuma supporters emgugudla ukuthi umsindo awube mncane but akube ngumsindo ekushaya kwemagoli nedlala kwebhola ngekhathi ensimini njengenjwayelo siyawubona mina kethu kusahamba isikhathi sesimele nje isikhathi nelilanga nenzawo ukuthi kwendakalani ngaba kufisela bonke abantu ma sports ikakhulu abalandzelela umdlalo webhola nalabanzelela lenkomishileni ukuthi uNkulunkulu abagcine kuze kufikela amalanga lawo siye etingudleni siphelele nekhambisa ke umlayeto waye MVA ukuthi kuyawumela ukuthi singahambi ngetimoto etingaphili singalayishini inani lingetulu singashayeli timoto sinathele ukudzakisako ukuze sikhone kuphepha siyabathenga kakhulu kuma stadiums nakuma families nayo yonke nje indzawo ngaba ngiloko ngiyabonga kakhulu mfowethu.